Mtoida wano utowata habari ya rokere na karibu sana. Iboya Klaus Mandela na Mbayombobia nonto barukerero yerwa murungu atadharimeta na ruwa ntuko ya Lamisi na arakiregaru maturene woni ntuko na rongo ataneta na siari basukuru ya Mpida primary sukuru iri wadine ya Gembe East shobunge ke Gembe Central bakiona ni kurea kwanirwa kuona muthuro yo munene nonto bohalie mbera sukuru ewere wa Sirasi na Kinya wa Sesioro onto bakwa sukuru eruorete kiomia ke Kinya antobogi mabamwere no bainge sukuru nonto antonere buru ya anto thuku katuibwa aciari mwanya meario na maueyo tuitikiracia baria atongeri bamwe na yo baibo kiriro kike aciari bakathithia na mpoi utethio bomba kuonokia cukuru yekire woko boirasi na Kinya woko kwa Sioro pirana na arimo babati utumira itawasaka mutinda mbethera ndere manager area mwankene aya kaithe lakini twankene Mpinda cukuru ya Mpinda ina itarene muno na kumeira ruri onde cukuru ibo kona wekari onde Kinya nara chigoro neno bubi na thina ibo kona ira jibi onde bubi kario na cukuru yetu rana thina nyingi muno Kinya na performance murungu tete sibako papomboya ko ba tu ka tukuromba thirikari ile za cukuru eno ntone mwerete ni ruke Gembe Central cukuru ene atwerete ina buru ira nkoro te cukuru nge karie ndene Gembe Central ko ka tukuromba thirikari kukulugera mheshimiwa ndani kele na baba ange bonde bagusika kuma president na baba mureke cukuru ebo na wekari ote cukuru nge kari ndene Gembe Central mbwa Kinya ndene Kenya ote cukuru nge ona kari yo aritoba kelukera madina ya kari yo na ko maybe mpio na kusumbura nto bakelo ana bete bakobugera madina ya ko ato mpio wangi na kore windu amaoro na Kinya ali mo wengi batenda kwa cukuru eko lingana na ore kari bakira ko ya niromba mbunge wetu kumathai cukuru ye ameshulikie ame first priority yekale cukuru irengi Mbeto Joshua Muroki na temokamete cukuru ye na mkorogi ndemo chiari cukuru ye cukuru obubu kone kari ibwe kari na kwena baadhi ya manamo na mbotona na mantu ya cukuru ye icukuru nkorote cukuru ye oro na mathina ya cukuru ye yara maingi yarete anila cukuru tweka itare ringi irera uti kanyero na kakoyo mbeja kana kotethwa so kile are yana miyukia raua cukuru ye ni tawe cukuru yake ari itare ro ndे ari tene ameagira jikimwe so itare ukona dore irajibi ukona dore nyare ubugubwa igero ni rutiringwe wewe rutirinde ubukona twana twetu tugate tugeya cukuru ni maro amatheri utiga na katena ndua obuichi temea kwithira nkethwane te cukuru inge chietha chikario na teo condition ya cukuru so iromba ria ko ndi muchiari Mpinda icukuru ni olelwe tu tafadhali na ikiroka mulaini ni ombera itara cukuru iko chietha ko bwithwa ire mubango ne yombero yoko bwito nigenda ire system nembe ande ikariyo chukuru ndo chukuru wasaidi ya Mpinde kona baby no murombe ambulance ire yonde na muroma sukuru yabinya bia na u6 bitena ndibi mamoro nya bia kona oni romba yako ne andi ndere muntu ethere mbunge ndura yonde itherereke no tino kubadire kwithia kwina value nkulugia kura kungi no ndo andu bonde abanene na konto kuonde ikomwe ande oge wethere muntu na waka cukuru irazi bitandatu yani cukuru imwe gethene irazi bitandatu extra re na amoko irazi kemwe kyagi na gara yakuthire ngo for example cukuru ya Mpinda irazi kemwe kyagi na kitethire ngo thai gitaugumwa na ketena weregero bo ugumwa mwaka yo obuji ora cukuru ite kwa ni irazi cukuru ye na irazi kile kemwe na kitethire ngo na kitigumwa yo mwaka so oni nkoromba tu rire romba ria kwa kwethira kamuntu akurita ngwe na ruta ngwe ikuo konto kuonde kwethia kwana ni leti kimareto Mbeto Victor Mutethia na ndi mutongeri o youth ngwetikia manjabu yako ya ndona ni kwe ya Gembe Central party eriti ya ko Mpinda na manjabu ya ndona ni rasibia twina bio ndene cukuru eye na twina mubunge tu na githana sombia se CNDF pingi bibambo kwa Sioro onkolele ndona Sioro nyabia ari mubiongwa bikuvukinthi ongo kori mwate mwarimu atanga Sioro ne biu na tobenja ndi kuri ari mwabeta itenere rothari ari tobe irasine kana na atia
isioro biongo bya nabau condition yo itebu iburu irasi biongo bio irasi bikari yabe kabire thairu ngombe nyangombe te myaguri irasi nebiu na tuna mutongeri wetu dan kele baito kolele dhamare kaurene irasi bi kubudo innovation ni irasi bi iya lakini ogiago yani bya mbao ku mbao wako rangi no togetha rubao ryo kaluma thurungi na to myaguringa kiraka ki rubao rungi na twina mubunge to twamudwe na twire akayuge skuru ireke iromba yako kindan kele na yuge skuru na meritere ngwe na rombinya na unange bururu at least no le skuru na ridorenge muno na nyatha tuimbia net empowerment yegindege ito ya tutange mbesa skuru cia tuibwe ngotiomba kwa mheshimiwa tu na ito kwendete muno na igatwa kuthurire uturitira ngwe na iyo tuwitia utindo nawe muno kire marieto mbeto Douglas Tongai iwoni PA kana parent association chair tena skuru kambu ndene Mpinda primary skuru yetu area ICU irasibie to ni irasibie pua kabisa bimwe ndeni bitore kangi anabate kuenjoy learning obo skuru iringe siorobie to kinyabio biriali nembe kwa kuwe na sukuru to ICU ne rombare yakwa ni MP atolelie na ridorire yapio ni kwithwa na to indire na nkoro emwe sukuru egethwere eke na twira akamiyukia na ye njerne siawe ko nkoromba na gite yo buru ni kwithwa MP to imbisie ni basyo na no thikirana no gwithasia ora sukuru iringe ana bakoria boya kana ibwethetwi kabwi nkoromba kinya sukuru emeyukie na umekire kiwango ne kembere ni kwithwa kumo twira umeyukia ya yeku ituonete kirasi kimon lakini kirasi kiu kitaukumwa kina mwaka mwankatha ike itaukumwa contractor na kitere na tutena wiri robo contract wa soga ni gwithwa twengwa inya turi asiari tumwelenkete muno na kirire na kitabu ethio na kitiere to gikariu ugwende rombare yakwa MP twananie na araburioro na kinya na ariti toyogie Mpinda turi ali nembe na turi ICU hana beto kinya kuperform kurabo perform imurungu tune gwithirwa irasibie na makutho na twene itarera ya muno tutone irasibie thirikari kuma skuru eranjeria kuma 1986 mwanka thai kirasi kiu kya gutuonete kitauyira na kingi kiraaya ni kya secondary ikyo turae ikira kya ministry ikyo ngake gyo yiri na kyo kya ku contract ego yo kya na kitelle kuitu kurombo to leitheria turiali nembe pio burumu asimiwa kithano thikira to bwethia ya sukuru iringe sie na abororo nikenda kinyaba atu sibu at least twepatie kuna twe na ninkiripotra Garo Maturene kumanturene ya Mpinda wa Dinegembe East Bwambita Dokas Olidian Toiza achiari ba Mpinda primary tafadhali mheshimiwa saidia hiyo shule no kwa waraku bakwa baretho ukite bwana